Palite Pepa malo. Vi imate neke veze sa ovim ljudima da upale svetlo ovo se ništa? Ne mogu da ih pozovem. Nije problem. Ne mogu da ih pozovem, nikako se ne vidim. Loše je, pa vidite i vi, koliko je loša vidljivost. Bravo, Rakiću! Ja, da ne biće. Znači, pa vidi, ovdje oči ne treba šutiti, da vrati žutu. Ili da prebaci na drugu stranu.
sve zbog vrućine. Počinje sutra utakmica. Sutra u 8. A popodne počinje u 4. Bravo! Bravo! Ne daj, bravo! A, pustili su malo nešto po secka. Možda su goli. Sad izaći tamo.
A sve tebi? Sve njemu, najbolje. Koriste se maksimalno.
Bravo! Par dana sam ušao kola u cilj.
Ko tako? Kako oni jedan od drugog? Sviraj faul! Ne znam što zabi, nije jasno. Bravo. Idi, idi. Pa recite mi da ima leđa. Šta je bilo?
Ovo je jedna veća komisija. Ovo je jedna veća. Ovo je sudija je katastrofa. Nadam se neće suditi u svi to vidjeti. Taj sudija je međunarodni sudija. Sramota. Sudi i sve to. Ovo je sramota. Svaki put je tako svetski prvenstvo. Malo pre naši igrač stopi ima loptu svira da je ovo njihov igrač stopi naš. Svaki put tako sa njima se vidi. Da, katastrofa. Ne to govorati. Ne znam ništa protiv, gledajte se djeca. Znači da naučite ili kako treba, sudi kako treba. Ako da nauče prava pravila šta sme, šta ne sme. Čovjek nema, kaže međunarodni sudija.
Kaže, međunarodni sudija sudi svjetsko prvenstvo. On je kao dete bio debil, on je samo trenirao. I on je njegova sestra. I oboje sudi. Mnogo je debil. Debil? Šta je sestra radio? Krenuo je napad, on je ušao umjesto isključio. Pa što radiš me, majmune? Previše, evo te, ale, ko ti da pištačku, mamu ti jebem, bre. Debilno, bre, nenormalno. Sudi, bre, to djeci kako treba, tučka ti mako. On je popio ropu, on svira preko glave, treba. Kućina, rekao. Što je rezoluta u sport, jebote. Gdje? Dete, nemoj da učiš od ovog kolege, slabo ćeš šta naučiti. Ima. A ja mislim da je to gren. O gren. Da vidimo da se promijeti cijela klimatizacija.